for ita ahile osaione e lovely winnie wisaho amano mano melie for ita ahile osaione e lovely winnie wisaho amano mano melie Kola kakala doi fai fia e feholulufi Fo imana vana la taama o fele hubuni Kola kakala doi fai fia e feholulufi Imana vana la taama o fele huni Finemui matama Beke haumo aketao O mamata isuva Te mohono whakawo Finemui atoma Beke haumo aketao O mamata isuva Te mohono whakawo Kore ke uhu whaamohe ngahi talawhakatapu toa pepa o atu pemehen. Talangata ia te au o whaikitoa mama o atu ka ata mua e whainga maari e koni. Ke o atu ai mo Politikale koe ko Talanoa ako mo Politikale pia mo Palofesa Inoke Hu'Akau. Wha tawanga pe o kuongo rei atu e tau Politikale mai whewhini. Kia teki mo tolu ki abina mo katak pe tok share atu pe tau Politikale. I he whainga maari e whake ahoni ko fia ke taitai rei Palofesa Inoke Hu'Akau ki he tau Politikale ko ia aku ma whakahokot whakau ke ua me pe whakahiri wike pe miheni Inoke malo tau mau e ahoni pia malo mo e ki whakahoko ngā ue pe mi Australiana neongo oku kei hoko atu pe ngahi whataputapui ko ia e COVID-19 ka oku kei malawa peke kei whakahoko pe ngahi ngā ue pe mo e Talanoa aki i he mea ngau e whakaono pōni koni ko tau wau kia he ngai ahoni. Pea ko tui ko mea mahuinga taha pe ku kei malu pe ho tau kāinga he wakai ki ai. Tokolahi pe ho tau kāinga tonga o ku nau kei hao pe neongo ko ai pe ki toko sii. O ku mau ki nau tolu nau efhia i he COVID-19. Ka ko tau tui ke whakatokolahi o ku kei malu pe kakai mo nau hao. Pea ko mea whawhiawhia i e ko tau wau kia he ahoni. O ku whewhihake ngā wepa mi Australiana. Ko mau tō fōko kualu pe tai miu ki
whakalalahi age mau ki whakataputapui. Koi. Koe mea beu mahino ka mautolu e Silvesta, koe hiki koe e mo ua ke talangata Koi. Ko talangata ke lao koe o whataputapui ke COVID-19 koe lahi ngahi tautea tai mine o kamata pe whaafe whaikelo. Koi. Koe mea e ko oku hoko. Ka oku mau lotonga nofo mai whakaukau he tai mini. E whakate fito e mau ata a mau tolu me he lahi e mau huhu Koi. Ko nea o e mau huhu a mau tolu ia o pesete warunoa e kakai ko osi huhu. Ko osi tuu e ai whanua nia ke whakata ia ke he ngahu Koi. Koe mea kong tuu ke hatai mini. Bak wawe au pito e huhu. Pea oku o whakawhie maarie ai koe alu koe e tau tahawalu ke whanoa mahalo. Oku wawe au pito e nau huhu anau to. Koi. Pea oku tukuange e tau atai na oku ikai ke hanga he pure anga whamalo hii. Neong o whamalo hii koe o whakaloto lahi koe ke huhu malu. Ka oku nau tukuange ke ngai pisinisi mo mea te nau whai e nau tolu e fie mau koe ke huhu ka ke toki huange. O au ke whee. Koi. O kai ke toi tari he upisnisi ia ke toi iai ke nau alu ka whahinga risk. O kulahi ange i he taimi te nau whakawai. Aia o koutu i e pehepe mo airline ka koe passport i huhu o ko alu pe taimi mo e lahi mahalo te ke hau mo IT pe ko passport i o ko osi i loto ai ho huhu. Koi. Pate ke alu mo to holo whakamooni a koe ke ka tauwhi ko he polisi. Pake ilo o kua ho message me he New South Wales Health woke o si huku. Koi. Koe mea kuma walu ke ai me baku o kui kai ke fuho haa e tuke he ka pau ke toku mau i halao ke lua e holo ta e mask ha feitu. Pea toka ngā te kau polisi ka koe. Koi. Ka koe mea kou whawhie maaria he ni Silvesta. Ko tu ho mau ka hau ko ki he mahalo ko mahinani o ka topa o ku osisio ai pure anga ai ke whakawa ka e whate fite me mau ka whakawhie maari au pito tu unga ku iai he taimini Koi. Koi. Ku whawhia pito ia e Palofesa e wakai atu ke tu unga pehe. Ko o kalanini o kei lockdown ni pia o kalanini i he mau re wolo wha. Ai ke whakatapu i tā potu ia he ni, ko e uai penga hi wheitu i o kalanini o ko o si holo ki nā tolu ia o level tolu. Ai o ku mea koe ke i whakatapu i o ke i lahi pe. Ka i tu unga koku ia tonga, o ku ai whoki, na e whoki lao na e Palofesa na hanga e potungai mo ui, he minister potungai mo ui o ave ki wharearea tari me iai. Aia ko i lao mo tu a peni ka nana whanga o whai ki mono ki ai. Aia ko i he lao ko ni o ku lava ka ke tu uni ke huhu malu i ai kāinga ko i tonga. Pea o ku hoko i he whai lao ke nea pāsia he whare area. Ka o ku hoko ai ki i Talanoa ko he ahoni i he mitia sosiare mo ki i longoa a. Tata te whito ki ni he kau whaiwhikau ku nau tu o e kei ai to tonu ko ia. Ke te to tonu whakakoristu tone ko ia ke oua na ke te whiri o na te huhu pe te huhu i he ta whaaki ko ia. Pea na toki o mai i he ahoni he hoa pongpong ko ahoni e konferenisi ai potungai mo ui me kau whai o ngongo. O lawai ke tari ai e he CEO pe mo minister ai konga lahi o ngahi whawhekeki koe ni o ngahi longoa. Ko ni te whita pe ke te totonu koe ke huhu he ko taku whoketa e nimi. Koe lao koe ni une whamalohi ai taha kotoa pe ke huhu pe ka pau i kai o ku asi he lao te ke mo ua paanga taha awhi ka pau he i kai te ke huhu. Ka nai whakaha he CEO he pongponge aho ni. Koe lao ia, koe lao pe ke tu ma teu e pure anga ma tari whaki. Ki hatoe mahaki o toe whakariri fuangi hange ko i pola ko i Afrika.
Ai una pehe o koe mahakia o fu ma'olunga reitia koe mate. Koe COVID-19 ia koe kia uia pese te taha whalokua mamani o ku mate. Ka koe aha mahaki o ku fu ma'olunga au pito mo fu whakatu tā maki. Peto ki lawa rea potungai mo uike o mai e nau health order ki he whonua kua pau ke huhu e taha kotoa pe ko pau ke nau talango fua ki ai. Aia koe ka koe ne pehe koe nau tolu koe lao ia koe ni koe o mai pe ia kono whakarere i pe fo i lao o mai ke he kakai ke nau wakai ki ai mo malu ia ki pe e pure anga he tau malu ki ha taimi e hoko mai anga he mea koe ia. Ka he kai ke nau na tolu o wha malo hui i ha kakai ke huhu neonga o kunau. Ko nau loto ke whai mo huhu kakai ke osi pe ko lahi taha ke osi ka lava ke whai mo whakafoki ho tau kai ngā muri o kunau tuku wakai muri ni ki tonga. Ai ko me ena nau kore koe ki aipea, na pehe minista mo ui, koe ta'ue ne te au tahaua, ne whaka ai wha ilao koe tawha, na e tu uni ai ke pure angatonga, ke kua pau ke huhu, ai tō taha ko toa pe huhu malui, ai tō taha ko toa pe, he ngahi huhu malui koe whea maa pure anga. Ka i he ta'u te au tahaua koe iau, tika ke whaka ilo, e he potu ngai mo ui ia, ha taha koe ngā, pake ki ni ihi toko si ina kai peke nau huhu nau tolu, I tau ngahi huhu ko ia malu I kua os whakahoko I tonga. Aia koe ngahi konga ia o kunehanga ia o mai koe tari me he pureanga. Na o mai pe koe ke ilo pe kakai. Ai ko tau whatongia ke whai mo tau huhu. Ka whai mo whakafokia te kakai ki tonga. Ka he taimita tau o kui kai ki whakamalo hi. He kai ki atia puke whakamalo hi e kakai ke nau huhu o hange koe whakaukau mo ngai whamatala ko ave holo. Palofesa. Malo pito Silvestar koe urua ki pe koe hange koe mau wheohi koe mau kau toke tāhe ni Koia. Pue toke tā tonga o ko pure intensive care ai wharamahaki ho mau whitu. Koia. Ko tari auri a whiaki. Pea kuhau mape ke reti o Talanoa ke kakai Ka koe koe COVID tuai foke huhu pe hange o whehu ia mai ai mea ko. Ka koe ne kore mai. O koe kai ke mousi o mo tolu he taimi ko o ange mahaki ki whare mahaki. O a uanke intensive care. Koe. Koe. Si o mata ia ai he aho ke aho. Ai whaka ofa. O kai ke ngata ho kumi mo ui koe mea ko nau mau koe whahinga ko o ange na e puke o ku huhu o si huhu o koe ke a uia ke tuunga ko ia koe whahinga koe na ange koe o ku te gai ke nau huhu koe konga koe o ku whakalolo ma ko koe toko tahape o koe ki toi ataha o whamiri ke ofiat kia koe pea koe whainga koe ko kumi mo ui ko koe toko tahape o koe whai pea ka pau te ke mate o koe mate toko tahape o te aha ataha ia whaika koe pea o ku whakalolo mai ne kore mai ke kakai ke ofa mai o huhu he ku whakamonia I whare mahaki koe aluange koe koe osi huhu o ku mei alu e volo huhu ke malu I koe pesete valunoa fitu ngo fulu ka ku ki nifi ange ia I ho aluange koe ki whare mahaki o te kekehu ho puke o te kekehu pea guai pe ngahi mea whakamu uirere kehei o guai whikau aki mo ia koe ngahai mahaki tauhi o kuke mau mo mea o aluai whai ngata a ia ka koe ne sio mata koe I he au koe mea ko wau ki ai puke koe kore mai ke kakai tonga ofa mai o mua huhu koe mea ko hau koe heni ko tonga ia koe ulua ki foki o ku te kekea o mahaki e ki ai taka iai hapure anga o ku ngā ue koe ne ngā ue ke malu o wea wange mahaki koe laini ulua ki koe whia ulua ki ko hono ua koe whehu I lewa whe o ka pau wea umai
alu fataha potunga malu ia potunga he mo ui atonga pe mo me au hoko Australia no me hoko I mama ke he huhu malu ka ko fatonga ko eke ko ni ko ki ho totonu totonu ke fili o ku ai mo ke whakakau o ku ia totonu ke whakamovete mahakitonga ko ha ho totonu o ku ke ma ke whakapalanisi ange ka pau he kai ke huhu pe ala ku ke puke ga o ke tuunga pa ke whakamovete mahakitonga o ku ha totonu ke whai e fo I tuunga ko ia ko mea ko ke ulaki eke he kakai ko ni ko whatongia e pure anga ko na malu e whonua uha ua mea malu pe aku nau whenga tu lewa ke malu ke talamai lewa ko ua totonu ke uwhiri pe te uhuhu pe ikai whakafofa pe ia he ua e totonu pe he ia ka toa e totonu e taha totonu ke eke kia ko pe ua I hao totonu ke whamovete maha ki tonga kia kakai ke oku ko kakai ko si huhu ka pau te nau tae tokanga o nau ke ilawa pe nau tolu o ave holo mahaki ka hui kai ke nau fupuke fe ka pau te ke aluatu ke hatau o si huhu te mo tatau pe mo o kwe hao mo malu ave ka pau lewa te ke toki aluatu ke hatau o te kai ke huhu pe aku ke heia pe koe o holo koe au tō ke me maheni ka koe mea kou mau o koe kakai e una osma e na to siemu o koe ke nau ngo e na toku nau puke ka u ko toku sivi ka koe kakai e u whatu tā make e nau o holo ka koe whokafuki koe ke mea koe talanoa to tonu o kai ko to tonu pe koe talanoa ki ai o kuko toi talanoa ke to tonu ai toko taha ke he koe ke mau malui ko mea ia au tau talanoa ke ki palanisi e tau talanoa ke totonu o kai ko totonu e nia ko whaiteriha ka koho o totonu pe totonu ke whapipiki ho totonu ko ia ke polo kalama e pure anga ke malu e whonua pe mehe mahakoi ko harewa a mea te ke whai te ke poupou ki ai pe kai ke poupou ki ai I he funga pe ho totonu o ku totonu ke to ki whaalahi ange sio ai kakai koe ni ke he fo I mea koe ia ko talanoa koe ki he kovi o e huhu mo e ha Silvesta koe ngahi fo I whananga e ni ko lahi ene mo vete holo he Facebook ka he ka pau na ha Facebook ka he taimi koe na tau huhu pori o ai huhu mi sere ma ko longa ata tau pe ka toki ha ui he huhu ko ni pe alu le vai longo a koe kakai e na whakamovete mea ko ia o koe ke uilo au pe na e anga fefe na uilo ke he koe anga maua kautaha whaito o whapuripuri lahi au pito e na malu he koe na koloa ia na tolu maua na paanga pe au hau kakai ia o Talanoa ki he huhu ka osi mahino au pito e nia ai mea e ua Silvesta ulua ki koe huhu o kune malu I koe mei he COVID pe kono ua ko tuunga koe ho puke hono ue sia koe he virusi o ku maa ngei I hatoe mea ka pau na kai ke huhu o tokoni lahi au pito kia koe pe aku tau she maari e tau tolu he kono inga na mo vete whakamaman lahi pe o kuala mai mamane o tokoni holo e huhu ki he ngā ue. Ka koe timing o ni kusio ko Amerika na nau kamata pehe mai Silvesta. Mate koto apena lau ko COVID. Kai ke to iaha mate pea ta na ke whikai o lere ke olunga. Ka koe timing ku vave au pito nau huhu ko Amerika pitani apo mea koe nau huhu pa koe mea nau whakata atai nau whanua. Ka kotonga ia o kukehe ne tuunga kui ai he utekai ke au kai mahaki.
Ko ha laini ulua ke malu I te tau ai, ko tāpuni ho tau pōta. Koi. E pure anga. Ko ha rewa laini ua, ko malu e kakai na whai ange, ko asi ange maha ki kitong. Ka ko o vare lahi ko tō lahi mahalo ko whawhepaki ko ni e Silvesta, ko kau whai whekau Koi. Ko talo tau tupu hake, mo tau tui ko otu wau, ko ke ha mea e ten tai malawa. Ko ia? Ari, mona. Kau tala mai e ni ia. He kai toi lava he otu wau whaha mea. Oua te ke huhu, o kono i ngā he kai toi lava he otu wau whaha mea. Ko ia kono mo oni ia na urea. Ka koe whehui. O koe kei tui koa ke otu wape, ko ke tui koa ke toke taa. Pe kui tui koa tahana ne tala atu o ku kovi e huhu. He ka pau rewa koe tui otua. Koe hala koe huhu koe ni. Mei hono whakatotolo i oa umai kono mao e whaito. Nā ke pehe koe ke kau e otua He ka pau te whangatangata ko ho tui otua ke mea koe, wai mea kau ke, wai mea koe kau ki ai. Tau tui lai ka pau e mo oni whanerei pe tau lotu o tau tolu Silvesta te tau whie maari Koi. E kupau pe ki ai a iwi mafi o tua e ala kau ki he ngā au e koe ni. O lere mai o au mai ki he ahon. Pea koe tuu koe ni pa ko ke hao ko tala mai. Nā ke lotu pe koe ka koe ke tui koe o whaihe o tua ha mea. Ko ke tuko e koe o tua he o tala mai, koe toki fua asene mea koe ia Silvesta. A tala mai, hange koe ke whalala koe ke o tua. Ka koe whai whekau koe whoke, koe tu waki olo koe whai whekau. O ke whakawhalala koe ke o tua ke hange koe ke mea mai o a ere mao rea mai. O sai hu, o koe ke toi ai koe ke talanoa o tua ko konseni si ho mo whetu utaki mo kakai. Ko ke hao en ko tala mai o te mo wo huhu he whatu utama ke huhu. Aia ko fo ilere mai koe ngāwe o tua misteri e Silvesta. Ka pau na ngāwe kau toke tau na o kume mean. Lere mai ai o au mai ka hau no ma. Ai fo i whaito. Oku ki i whakalolo mai a ke he kau lotu ke na o mai o tala mai. Oku iaha i misikehe o tua ko hange whiwhi mana ko he taimi. Nai kai ke iaha no mawhai ona ke ala ke huhu, ka kai e huhu, pa nau whahu e mea ai, mo e whainga. Ka koku e rea pe aku e Silvesta ki he. Ko e whahinga whawhepaki e nia o ku i kai ke utu iau o ku mā o lunga e nia i he totonu ai whonua ke malu ia. Ku lere nia ki ho totonu whakatau taha o kui o lunga e totonu ai whonua. Ka kai kotoa pe o e whonua. O kui o lunga e hau ki totonu whakatau taha. Pa take whiri pe koe. He kai ke aloa tahai e usia, ka ke manatu i mau pe. Ka ke puke. Koe haare vai mea e whonua e whai. O kuke entai tolo ke whai to'o. Ko totonu a hai o kuke ngā au e aki ke entai tolo ke whai to'o. Ke malu i ho mo. O ko pau nai kai ke huhu. Koe whehui a koe ke tari. Ka koe mea koe ke ngai Talanoa whaka Facebook ka koe ni ki he mau o mea koe huhu ko kua ke mikare koe ha koe tau ki Talanoa ke hei Silvesta o ki lolo ai. Koe mea koe ke mikare kona ko huhu ia he mea ko toa pe. Ka kua e lahi e ko hu ai pe ka ke whai mau kai tokoni ke teu e sino ke malu. Ke ngahi mea koe ia. Koe mea whasaya nisi ai mea koe ia.
Ka kai ke utu ia o ko pehe ko ne asi pe o ha ke me kare kona o ku kau he me a pehe o ku ko. Kai. E a o ke kiri a pere mo me ko ia o ma wai ke me kare ko cyanide, Kai. Ka i he amount pe ia, i he lahi pe ia o sai pe ke sino. Ka ko ne mea le wau whai ko no teu e sino na oho ware ko hu atu ha whai ka mea o ku tokoni ki hono malu. Pea pehe pe tau ngā ke hu. Ka ko whalala ko ke hu ko ngā ue whakasaya nisi au mā o lunga au pito taini. Ko viral research ia ko whaafu ofa au pito. Pea kui kai ko huhu pe ni wasime. O kei whai pe whakatotolo au saya nisi kiha huhu o toi saya. Kai. Ka ko mea pe me ke kātaki mua kau whai whikau o ku fuoloa e tau lotu ka ku alo tau whanua ke uruanga kovi au pita tau sila tato. Kai. Ai a ko e whakamola re ko haha ngā ua ko mavivi kia. Ko whatongia lahi o lotu mo siasi mo. He kai ke mavivi o ngā ue ka mea pa ke hau ko honoa holo e ngai area. O kai ke kauai. Ko e mea ea ko. Pea ko e mea ulahi mahe taimini ko usio peke ngai ko miti whiri e kau politikale mo mea whonu whai whekau. Kai. Ko e koha are wau whai. Ko haha o mō ngā wea mōto. Kai. Ko haha o mō ngā wea mōto mō ai ko wheha laki ko ni Silvestana tau whai mai tahi wawarangofu. Kai. Pe tau ilo pe. Neongo ko e kau e hau e kau whai whekau miho nau funga waka. O alu ke funga waka kehe. Kai. O koe nau tau muana. Tolu kehe pe nau ke hau pe nau tolu e whakalau maare. Mea koe ke tau whakanga e tau tolu. Kai ka koe atua o ku hala ke tau hopo mea funga waka taha. O alu ki a funga waka taha. Ka kai ke ngā ua e funga waka ko tau iai. Kai. Ke tau whakakau nau. Talanoa whakasosiare pe tau tolu ke ngai mea pa koe ngai ka veinga te tau Talanoa whakatokolahi. Ka tau tō ngai mau pe funga waka au tau ngā ue. Ke ngā ue i ke mavivi funga waka ia. E ngā ue. Ngā ue koe ngau whai funga waka. Ko viri atu ai mea ko ia ke whao. Teke atu a ko na alu a ko ka ke toi ka uia harea hame. Hena ka ngā kau tangata harea hai funga waka ia. Alo si ia o wheto oa ke politiki mo lotu. Te hange ngā vai ai re o ia o lotu i taimla. I ene pa ngā vai mo ngā ue ko whakaulunga ngā i ho tau whanua. He koe karistia ne ia ko whoi ulunga ngā u talatu ke ai. Kai whakamore pe Silvestaka koe mea ko usio ke ai koe. Ko hea uhinga na Hu'Akau he komiti whiri politiki. Kai. Ko e opo. Ka kai na o mai no fo tak ta whakautu mau kuhifo. O no whenga e whatongia o kui ai. O ka pau koe whaiwhekau e koe lotu. Ka koe mea pe koe ki whakapitio atu pe ia Silvestaka he tau sio atu he tawhaaki koe ia. Hange koe o kutoi ki i nene fu e tau sio ke kau politiki he kunau alu holo mo whai whekau. Ka me eu maari e whoki e Palofesa koe hange o ku asi mai haki mana wasi i he kau politikare, mo koe kau kantiteiti. O ku nau takai he dainemi o kumi e hakakai whalala anga au pito mo iai hakau tākanga mui iai koe ngā koe asi pe e tama ko ia o tuu mai ko pe ko se ai ne ku komiti campaigni ko ne mahino le vaia e afe atu tokolahi ko o ki kulupu po siasi po tākanga ka wai o na pe tau alo fili ia ko fai ko tau fai ka wena ku se mai komiti a
Ka ko lau ko nga foki e taha ta talanoa ke fa e ke pe ko hinga foki e taha te alo quantitati mo fenga que fale area ku te os falala ke kita te mote mate te lava o hu mo hai fa hinga planning au ku te fai Palofesa ka ko ke te ayo uki o ke unga holo ke ngai me ko ha ko vi o alto ra lo pe au ko e whakapue ko e o ko whai atu ko e o ko ki ata kehe ia i he ngā au e whakapolitikare. Ka tau whatata peke a makirisi ko e. Nai ngā au e toko tahape ia. Aro toko tahape ia. Ko toki alu ko ke matalahi pa toki whakapue atu e. Piki atu ki ai mo hafua ai ngā mea ko ia. Ka ko totonu ke falala pe ai ko ke tahe falala ke koko e pe te ke falala ke pe au tau e falalo tolahi o tau kakai ko e nau totonu ko ke fili o ko ke fai a ke falalo to ko e foi totonu mahu inga ia ko tau ata ina i a au ke fili pe kata ko alu ko fanong ka ke fili pe ko ka ko nga foi tau ata ina ko tangata politikare ke alu hare rei ato no Inoke kakai. Pe aku ai pe ngai fo ngai e Silvesta ko te alu ka kolo ku ano eiki pe ku ano matapure pe ku ai ko te alu moia fra fotu ake ka ko me ake heia me he o lot mo fu ko miti ko ka fili o hulu ni e ka fai feka ko mantu le au e Silvesta ai tahan taha na fai fu lotu ai o si pe lotu ai fai feka o ta puet peka kai o tuto no kalofa ka ko fe hui leva na au ngai lotu ke kai ko ni pe kai pe ko o ku i kai ke tau ka tau si o pe he ki he tau ngahi mea ke tau ngā we e ngahi funga waka ke mo on e ku alu e ku hu he taimini he anga e tau ngā we o ton ke toi whakalere i lahe o pito e tau wako mo e ola ko tau mauai ke o mai ko ngā we whanua ke ki i whakalere ka koe ngā whaka o whaina o ku tuu ke whotu o e university ka koe mea ko ia ia ko hono ngā we i fo i ngā we ko ia ko fo i ko whakaamue ko mea kehe ko no ngā we i ko fo i ngā we ka ke tonu ka whaaf au pito ai ngā we ko ke tau ki hiki hap he koe mea e ua i pe university whafonu a fisina tok tu ko ha moa kana e ulua ki tu pe ate nisi i hataha he ngai motu ko nau toki alo whakatā ki ai ngahi e ako ka neongo pepe ko ha mea ko hoko ki ai ka ko alu ko university whafonua o ko whafofa ko po o pito ki ai university whafonua e ko mau ngā ue pe mau tolo mea te mau lava ke te ki ta whaki ko mo ki mo uifa ko mau popuhi ka whakate fito pe ki he iwi whakapaanga o mau ngā ua ki o he taimila e Silvesta ka ku tau o maraki pe ko te tau ngā ue i whakamato ato ai foi area ko ni ke tokoni ke langa ko tau whanua Palofesa ku iai fo ke mo ke uafe mai ke university angego ko ke Talanoa ke ai ku me meka ka kano fo ke upolkalama lahi ku ta whahoko i he Talanoa ko mo Politikale o ku ke whamamawhai maupe ngā ue ake ilo mo tau ke i mo poto ai mahu inga ko e ngahi mea koe ni ki he a ko pe mahu inga ki he tau whanonga whai ko ngā ka lava ke tau whe mahino aki mo tau whe ha aki lelei o ilo ngahi ngata anga ki ue wha ova le piholo e ngahi mea kotoa. Koe whai to'o koe extra sinica. Koe taha whuke ni huhu koe au o ku ngāwe aki tonga. Pea kua lahi a pito hono whe awe aki holo i he social media ia o ku ka huhu koe o speta o ia ua pea ke riu ko hoko koe hāri, riu hoke ho ke tupu hake e hange mai ko fu pea po ha fainga me pe he
whanga whatapu au ngā ku hange ku aia ko whainga whai to o ia ku tae pau pe ku wili fia e kakai ia hange ku nau pehe o kai ke mahino po whai to o hae ni ko i he konferenisi ko ane huna o mahu inga ia pita whamatala na whahoko he CEO ko ia e potunga mo ui e tokita ka ola na ne hanga whamatala ko ngā whoki he ko whehu ia ko anga maheni ngā whai to o ia ku me whekumi le pia tau e walu ki hongo fulu ka ko inga ko sio foki e tokolahi ia ke fu vave ko ki foi tau penia ua petolo ko asimalewa e estrosinica ia ke fai ake hu hange fu vave ia te ke tes whakalelei kana toki whamatala e CEO aneu ki kāinga tonga ko whainga whai to o ko nia na o koe mea ia ku hange pe haki i waka ko ki vesol o koe ke tuko whakatotolo ia ngahi lepi pe ko whainga maki koe ni koe ai ai coronavirus and koe COVID-19 koe whamiri pe ia coronavirus ku wha aski mua pe na hanga ai he kausai ni sia to o holo whanki mea teu pe ki whai vesol ko ia na te asi haki ha mea pe he whainga whamiri ko ia pe kono to o mai pe ki mea e taha tāna kia tuki ai pe na hangarewa o whai hono tesi he ku osi ai pe ki whai waka ia ko ia he na whakatotolo ko ni hau pea whahenga puke i he whainga whamiri ko ia e coronavirus ko nau whaingo fua pe ko ki tānaki holo pe ko ki ririu holo pe pe tesi pe mahino pe nau o mai rewa ai ku hau mea ai mea ko ni bane ne hanga pe whapapau ki kakai o ku malu pe ko approve any hita pre-WHO ke ngāwe aki ki kakai ka koe ke pehe na toki kumi iha ke pe whai tau taha makonga pe o mai ai mea ko ni E si vesta koe whakatotolo koe ke he virusi. Koe. O ku hou e ua wha a hoi fitu ia. Koe. A hoi tolu ngea wono ni mai. O koe ke tuu ia. Koe mateu koe a mamani ke virusi o ku tuu tatari. Koe. Ka koe tau pehe koe pesiki. O si mau ia. Koe. Ko toe nia ke asi mai pe ku asi mai o whatotolo i ko to mai ai virus ko ia o ku ia ki mea ku kehe ai pe kai. O kai ke ngā au ki ai e whaito o lolotonga. Ko mateu teo mamani he mea ko ni ku fuolo apito e. Ko mea ia ku vave e huku. Ko tau whatata ke mahaki ko wha ase Afrika. Tange ko i pola mo e hafua. Ko taimi vave pehe pe. O ngā au e ke kausaya nisi. Whakataimi. Pea mau e whaito o koe ki ai. He koe uhinga. Koe te whito i ngā au e whakatotolo koe ke he vairu. O si mau pe ia pa kulere pe ia he taimi ki he taimi. He ke malu ia mamani na ohvare pe ku he mai ha vai rasi u te ke si o ai o hange koe ni koe coronavirus. Koe de hao wana koe ni o ku kai ngā ia ke virus koe flu. Koe. Pea koe whaatotolo koe ke virus koe ia. O si mateu tewa mamani he tau kotoa pe ke siofi. Ai whahai tau mo flu o ku hao wai na aku iaha ki i mea kehe ai. Ko hona ke he pehe koe virus koe COVID. Ku vave au pito ene alu. Ka kui kai ke kehe ene alu ana ke hosi no mo virus koe flu. Ko ene kehe ko ene alu koe o ki sivia ange. Ene vave koe ene alu ki ho maa ke pneumonia. Koe kehe. Koe mea e mahu ingai. Ko whi ingai a whaito. Ka oua e whahairi fia ki ai o si matei tua mamani ia ke i he mea koe. Houa ua whae na unga awe na tolu. Koe whakatotolo ha mahaki da ohvare pe kua whakatu ta ma ke whahinga tangata. Pe aku pehe pe na unga awe Silvestar ai vave o ngā au e ke me. Pea nau huhu au ai. I e extra sinika. O te gai ke wongo ea o ko mei alu ke hoko ka pea pe koe ha. Silvestar o ku ai tui whakaloto fōki ia koe. Koe human being, koe homo sapien.
o ku ikai peto la vai a mix mo me mo pe ikai pe ke ha wa me mo ia o sia faunga o homo sapien pa wa tu ya ia ko tu beo ke ta no to tapu ngai me pe ka ku toton ki tau si o le ke ai kono fa ko tangata ko special ka pa te tau talanoa ke evolution o pe na mama he whakataha tangata mo madu ko shipment si ngeri na mama pe onga na mama he whakataha si vesta ke lahi mo oni o se ne tau miliona iyo ko ta me ta ko wakilu ko na mama he ai ko hona ke o ke ngeri pe ngeri ka tangata pe aku lahi ang tu ye tai mini na ko tangata pe ko ha nga we ke whakatupu ka ko monia o tupua ne kehe ai tangata pe aku fai pe fanki vava ia me a ke to whakapapau e tau tui o tua he koe ni kamata ke tau whehu ia ka koe mea ko o tua ko o sa ia anga si vesta he ko ai whakatupu ko whakatupu mo ni ia ki he anga o ngai whakamo o ni ko mau he ahoni no whakatupu tangata ko taha i mea mo u ka kai toi mau hangeri ia to takai mai o tupu hake o tangata pau te ke hau he ta miliona ko nga hau ko te ke ngeri pe ko tangata pe tangata ia he ku special hono whau kono pe au me tofu hia matakari ko toa pe he talanoa ko ni ke creation me fio au ka tau tolu i tonga vai tau creation me ta no ka tangaloa ngahi mea pe he ko kai whare ka maari ka koe ka pahe ka ke tau maa tato ngahi mea ke whakapapau i mo whakatu tuho tau wa i he tui ki otua alu pe tai mea pe au hia ka koe ngahi mea sa e nisi o whakao no poni no mai o ka kou tui au ia koe whau koe tangata ko foi mea ke hei koe ka pau na e kamata i he basic evolution ko sai pe ia ka koe ai koe ke hoko ko human being ko foi ngawa ke hei koe foi ngau e whakaotua foi me ea koe ia pe ke ile pe tangata ko alu kon ke pe to alu tangata ka fainga fotunga o te ke ofia tau tolu ke tau au ke teknologia ko ia pe ko ke tu ia ko ha teknologia fu uhinga pe whakamore ki ha taha taimi ke ngā ue foi mea ko ia mahal ko lahi sio fai he talanoa ko ka Frankenstein ko apo ko hai ngahi mea pehe ka ko rea nau huhua wai ko extra sinika na laki approve mai ko heni ko mea na mau huhuai ka ku te kai ke ufato ngā eo hataha mau kau huhu puke ko mea pe mau lo mau ki mo ulele yang he ose mau huhu mau huhu ka koe na uta mai ke mautari te mautari o fa pesi vesta ko tau taha ko pe ua ka ko tato talanoa si nge pe ku ya haliri Puta hariri. Oia, koia. Palofesa bon lahi a puta koe ka venga mahuinga ia pe ku lava no whakamama ko inga he koe mea ia hoko koe toko lahi. Ko nau fie huhu pena tolu ia i tonga. Pe mo murini ka koe ka ngahi whamatala ko mau whatupu ili fia ia ka nau tolu. Ko inga whoke koe ke loto taha ia ke aha ke pongpongi a si o mai so ata ia guriri on foto nga ana ia ki ha sompi ko fa me be riri ia ke ha fa hinga me pe he ke loto kita ia ke hoko foi me ko ia pa ko tu yo ku hange ko ni hi pa gu a ve ai fa kau kau ni pe ke ri aki ai hu ia ka ke tai pe ko mon fo ke lawe to ke ta ko na ia seria na ke tau si o mai he i whare maha ke tai muta o whainga tā ia ai e kakai ko tai whaka ofa ia he ke he tau tori ei tua e ko ta mai foki ko o kuhange ne a ko ma o hake ke mere mo koi o fa mata mo oni ai kakai ko o spuke ai
ka koe tau tapa no whainga I ke iaha ki ea. Koia. Iho mana wape. Tau wheturi mo tupu koe ai vairasi. Pea pao mālohe vairasi ko osi au pito pe. Ko osi pe au ia. Koia. Koia. Ka koe me e kore me ke huho malu I he ku mahino ia o ku ai pe set fitungo fulu he valungo fulu o ku tokoni lahi ke hosino. Ka ku tau whakamea pango ia pehe ngahi whehu I kua ka koeanga pe ia o kakai Silvester. Ka koutu I pe alu pe o whakamahino pa te tau alu ki ai ka koe mea ko o ku ikai ke upou ki ai koe ai lotu o filoi mai aki ai whahinga si o pehe. E ku whepaki ia mo otua ko ke tui ki ai. He ko otua ia ko tau tui ki ai. Koe ke hatai mea tai ngā ue. Pa ku pehe koe na kai ke ngā ue he kamata koe whatotola kawe sa nisi e to ngā ue pe ia e hauai pe ia koe ke ngā ue ia he whai taimpo ia. Ikai. Ku wea e tau rea pehe koe o tua ku ki whakamisteri e taimi o ku ngā ue ai. Ke ngā mea la. Kai ke ngā ue ia o whakatatau ki o fie mau. Ko whai mea o mahina. Te ke kore ko hapaanga pākilangi ko whonga ke heia e ngā ue mai pe ia kia. Mahalo to ngā ue mai ko moko puna. Kai ke ngā ue mai e he taimi koe o. O koe pe ne taimi ana. Si vesta ka tau kore at pe ke kau whaifikau ke nau ki whamama o mua me he ngā ue e pure anga. Mono to ngai ke malui tau whanua. Te mo whaito o koe ni o ku... Wakahange koe lau, ke te tatok tānoa he ta eua ka hoko ke si o pe. Koe e Palofesa ke konga whaosia ko whamamawhai e loto ke whamamawha ke kāinga. Ki nau whakatonga I me he konferenisi koe ni ko mai he potunga e mo ui. E nau kore ko ngā koe o si ai whakatu uia ko whakahu ki he potunga e mo ui. Ke whakakau ia au ku mahalo tikai ke nau whatari whi whakatu ka ko os whakatu atu ia e he waa koe ni nau whakahoko. Ai ngā ue ko ia ke mahaki pe mo e COVID-19. Ke whakakau ai ko toko taha ko toa pe whoki tonga kua pau ke whapapau o ku huhu. Ai ana whakaha ia CEO a neuhu ko konga toko taha ia whakatuu o kuna ngāwe ki ai pe waweni hanauhanga o whapasi mai. Ko taha ia ai uhinga te ke whoki angi ai ki tonga o ka pau ku ke osi huhu I he huhu malu I koe ni. Iyo. Ua piki ai ko kinau tolu ko toa pe unofo muri o ke kei tuku waka I muri. O kumakatunga tuku waka he tai nimi. Ko tikai ke aue ni ihiko ko huhu I tonga ke pesete walu noa. Pe laka hake ki olunga. Ka ongo I potunga mo uia kunau ki ifia maarie. Ka tukuange ke whae whoki yange ka peka aolangi ai COVID-19. O kuai pe ki ifia maarie te kinau tolu. Ko lahi taha ka kai ko pesete walu noa pe te lahi ange ai. Ko osi huhu malu I kinau tolu. Ko ia Silvester, ka kai ke huhu koe. Kai ke heka koe wakapuna. Ko ia. O koe foi whemau atonga o kuna usipela I mai whakamahino tūkunga koe ia. Ko unga ke mahino ke ngai whonua. Ko pau ke huhu ta koto ai pato ke aluanga. Ka koe whemau koe kai airline ni. Ko mata pe whemau ai papu hene. Ka ke huhu koe ki ai pe koe ke whei. O te kai ke huhu. E pehe. He kai ke heka koe airline ni tai huhu Silvester ko tui koe me koe hoko I he kahau. Peka pau ke tau ataina pe koe ke oa te ke huhu. Hange ko whiri. O whiri koe aste nian. Iyo, tau ataina pe kau mea koe ke whemau ke huhu ka ke toki ngā ue ake nau mea ngā ue. Koe a ngai ai mea te tau tuki ai. Pe koe whiri pe koe pau ke whealu ki tonga pa ke huhu. Ke heka he wakapuna. O koe ke kau atonga ai. Koe ai pēnia ke tawhakoni. Ke heka he wakapuna pau ke whemau ia. Ka ku o mai e tonga ia e fwoi whemau. Koe atu ku mai ke ilo ngai whonua ko toa pe. Na o ware ku na hoa whakaloku a taha ke alu. O te ke huhu. Pe koe huhu tu o taha pe koe te ke huhu. O koe whahinga mea ia te tau iku ki ai. Ka ku ikai koe a whupalpare mai ai Silvester. Ki hoa tau kakai koe mea ia iku ki ai mea koe. Nipak mau tonga lere aki ta tau pe mo tonga huhu. Ke au ke pesete walu noa ka whakaata Australia ni.
O koe ke mautonga mautolu ke o tupu pe mau mea mautolu. Koi. Koe aho taha mau tahafitu. Koi. Ka koe te whafu tokanga ia ki ai. Koe tokanga ia ke rehi ke oua te fu pu e atu ke whare mahaki o kai ke lava ngai whare mahaki o toka ia. Ai ka kai koe ni. Koi. Koe mea pe au mau tokanga ki ai. Ka koe mea koe ke tuu koe ke kahau. O tuu pe ke mau whakatata. Koi. Palofesa koe o koe whake ata fo'ou he tainimi o pure anga whakakolo, whakavahe. Na talanoa whoki he ta polokalamana, i kau ta polokalamana no rock for tu atu, ai whakau koe ame he kamata anga be ta polokalama, hao ai, ai mahu inga koe ke ai ha kosi lio whakavahenga. Me pena ta talanoa ai o hao ai, pako tainimi ko sio koe whakavenga ko ia, o ku ngau e lahi ake kau kantiteiti ku nau asi mai. Kau te ai fōtunga fo'ou ia, ke te aike ai mo ki pure anga whakakolo ia, te ki alu ia momo ki lalo ai mea ai. O wake ila pe kei tuu ia i he fo i whakaukau ko ia na ke kamata mai aki hono malanga i whakaukau ko ni pe ku nau te awhi ia ka whainga fōtunga e taha kaku. O kuaha o wakai ki ai. Silvesta koe whakotuu koe pure anga whawahena kau ia he mau whakotuu e whakarerei whakapolitikale na e whakahu ke atu pou ni mai. Koi. Koe ulaki alu e whakaukau ko ia. O kui kai ko ha whakakaukau mo tua eni. Who'ou eni Silvesta. Koi. Ka koe uhinga koe hono ai. O i whakaukau ko ia. Koe talanoa koe li ke toi whakatemo kalatiange. Koi. Koe whakatemo kalatiange u tau whakaivia kauma e kakai ki he ngahi ngāwe. Pea koe whounga māu taha peeni ke whakahoko ke ala e kakai ki he ngāwe e whonua. Koi. Koi. I he revolo kuna ui ai. Pea koe mea ena mau whakotuu ai, koe uluaki koe whounga pēne taha e toi alu ke whakatemo kalatiange. He koe whakatemo kalati ke kau mai kakai. O koe koe tau rea kau e kakai he noa ia pe. O koe ke ai o whakasino ha whahinga sino ke nau ala mai ki ai. Koi. Koi. Koe uhinga ia pe a wawai ato e ngā ue. Mei he pure anga lahi he koe ngahi ngā ue. O koe ke totonu ke nau nofu na tolu ai. Koe ngahi ngā ue ko si ave ke ngahi wahinga. Kana mau whakotuu mau tolu. Nofo pea tonga ia i he wahinga lalahi. Pea whakotuu ai e. Ko hoki korisi i o au hoki komiti whakakolo. Oku ke kau ai, ai ofisa kolo. Wheunga pe mo ia, mo ki whaikawa mo e mea. Pea teke toki hau koe ai koe whakafofonga o kolo ke he pure anga whakawahe. O nofo ai pa mo e pure whakawahe. Koe ua, koe e mau hono whakotu o mea koe, ni he kuosi ai ia, koe usino koe ni kuosi tonga ia. Kuosi ai, kau tege tau whakanau, ki he ngā ue moi kakai o whia mau. O whakatatau ke he alu a kuonga. He koe i nofo pe ia he fo i misina tau ui koe whanogono o tokoto. Koe mea ia koe a mau hinga ki ai, he tokoni lahi ke he pure anga. Pea koe, e mau whakotu u, koe kabineti la lahi de vai ua nofo ai e paremia, e sea e paremia. Koe kabineti koe e ngahi ministry, pea mo sea he kabineti koe whakawahe. Pea koe ne kakato ia, he kairewa ke toi fuwhie mau ha mea ia. Koe ne kakato. Ko ai e nia koe ai koe pure anga whaka. Mahalo koe whito o aki pefo i rea pure anga. Ka koe tau rea peke pure anga o kuia he no whatongia. Pau. O kufotu uia he lao. Ka koe lao koe ni o singa au e aki ia he ngahe whonua koe o ku e pitania pure anga whatu ia lau i tau. Ka o mai pe ia o atepi ke he tuunga koe o kuia ia tonga. Pea tau lere.
Ka koe fo ngā ue te fito ia ke whakatemo kalati ange atong. Ka pau koe temo kalati o tau ai. Koe ngā ue e lao ke whakakau e kakai. Koe. Ke he me iai e Silvesta. O koe ke toi tu iau koe puhi vewe koe ni kakai o uhinga ke hamea. Koe. O koe kakai ia na uriwhi koe kakai kato koe ni. Lolo tonga wahe me pure anga he ahoni, o koe ke toi whie mau ka paanga ke he ki ai. Koe. Koe mea pe e pure anga u whai ko no wahe ia te administration ki he foi pure anga whawahe ke whakalere. Pea koe kau ngā ue ko ia, koe kau ngā ue pe ho wahe ngā. Pea koe ia e palopare mai tonga u futokolahi kau ngā whapure anga. Koe. Ka koe mau ngā ue pe ia o malawa ke tau mau ke ngā ue whaka ue e kakai. Koe whakotu koe upure anga whakakolo. E wawai atu rewa kau ngā ue upure anga whakotosi ke upure anga whakakolo. Koe. E Silvesta koe mea koe nau whakaamu ke ai. O ku te ke ai ke sio a tonga ia ha whiauhi pe he. He whiauhi ai pure anga whakakolo. O kui kai whiauhi pure anga lahia moataha. Koe pure anga whakawahe. Te nau whiauhi nā to. He kai ke loto ha wahea ke hala kovi. He kai ke loto ha wahea ke kovi facility ene whare mahaki. Pea koe fuiwi koe o ku pou me i muri. Ki he mea pau koe ni. Koe. Teki tau sila tolu ai. O koe iloa sia ina. O sia ina. Koe tuu koho no ngai pure anga whakawahe. O ku kai ke alue whiauhi a sia ina ki tua. Koe whiauhi koho no ngai pure anga whakawahe. Whakairi fia. Pea koe me aia na makape vavia ene langa whakalakahe. Ko whiauhi pe ene ngai pure anga whakawahe na ia nau tolu pe loto sia ina. O ku nofo pure anga sia ina le wā sio i ha mea ke whakatafe mai ai ke whonua. Koe. Ka koe mea hoko ke uki Talanoa ke ai. Ka pau na e whai Amerika ai whaunga u whai sia ina ki e sia he ahoni. Fie maari e lahi he ahoni. Hane hanga o whakakakato pane toko nia pe hiki e tuunga ilo ai kai whonua i South America ke tuunga tatau. Ke nau whenga au e aki. Pe tene solo vai palopare malahi. Koe mea ia u whai sia ina koe ki he Silk Road. Koe mea ia koe ke ai a kau a whonua sia ina. Mono ngahi wāhenga. Me hono ngahi whonua kau ngā api. He kune hanga ia whaka university. Kune o atu e university a Singapore. Fotu he wahe taha. I Thailand mo whē. Ke hiki e ako a kakai ke tuunga tatau. Ka lava ke ngā ue ai whonua. Ko e sipinga fo o ue whakalalaka e Silvesta. Pea koutu i ka pau e tukuange he pure anga no iwi kotoa ke teu e pure anga whawahe. Tau hela tatoha mea. Mea kotoa e. Tā pe koe ke tānak paanga koe ni tonga. Konseti pea wahenga e 5 kilo. Koe. Ano konseti a hihifo. Koe. 5 kilo. Konseti ata hei skulu ke nā mea miliona. Oua te tau nofo he mea koe masiva. Tau nofo he ki e ata mai kakai mo whakalakalaka. Ke tau ngā ue o tau whonua. Koe mea koe whatu tāmaka taimini, koe ngā ue pure a ngai taimini kosi. E a ue ke he whiriku tūrerei au pito a ngā ue lahi. Tanu e hala, kuto kamata ke a tāta ma ilo i kakai a honolerei. Koe. Pea koe mea e tene whakamau e pure a ngai he pure. I he whiri ka hoko. Ka koe kutua atu ka pau e hanga pure anga ke he tokoni koni ke hono fotu e upure anga whawahe. Whafoke a tonga ia ke whawahe lalahi. Ke kai ke hau koe mo ki i wahe ko havelu ua ko apu koe hae mea koe ia. Whafoke tonga ke whawahe lalahi.
Ka tau sio tau tō ke whi au hi whaka-ekonomika. Te ke sio atonga i hatai. He lava ngahi pure anga whakawahe ia. O wha upe e ne ngā ue ana ke maua e ne paanga i muri. E lava ia, he pure anga whakawahe. Wea ngā ue ke nofo pure anga ai, ke whakatawhea te tau paanga muri. Kana tau hau aki si vesta ai whounga, ko sio pe ke mea kotoa ke tamatei, ko ke whahalanga hake. Ko ne ki whihalaki peha ngā ue, ko tau tamatei, o ke tau whakalelei e tau tolu. Ke toi whewheka ange ne tu. Ka tamatei pe. Ko hea mea koko he ahoni si vesta, tau ta utu pe mo hala ata. O longo a whakapolitikare pe mo hala ata. Ko malo mo se ono ave ha tau kakai ki muri ke tau tokoni atu. Tokoni atu ki tonga. O ki i whakaai ai mea koe. Fusi mo omo he whanua. Ka koe mea e si whesta koe na tau koe alu koni koe me ko ulahi rewa ai ha ui a whaku mai ngā mea ko usio ke whakotu e taha koe purenga whakawahe te nau whakotu mai e nau whakafonga wharea rea. Koe. E tukuange ai whakafonga wharea rea koe mea kehe ia. Koe mea pēa o totonu kia tāta tonga ke whiri. E kuhange koe lau kwa i kantari ai. Ha koe toi whiri ai koe ke whakawhikiki mo se ausi kolo mo toa. Tamai kan koe totonu wha te mokalati ako. He ka pau e sio e patoa, koe ka hau e ngā au whakate mokalati. O ku tau whie mau e tato ngā au whakate mokalati ke sivi e tau ngā au e whanua. I he taimi ki he taimi. E si whiwi. Ka koe kai ke tau whie mau e tau tolu ke tō ake whaunga e whanua. He koe mea alu kia e whakaukau aku, koe mea tau alu, tau nofo. Ko tuu koe mamane taimi, ke tau nofo he mea ko mahino kia tau tolu. Koe. Pea tau ngā ue i ai pe ko hae whakawhika ke tau ngā ue. Alu me tai mahino, lotonga tau nofo mahino, alu ai fwoi tai mahino. Tō e tāna ki makai u tai mahino lahi, pa ku tau ilo koe whanua, whonu tai mahino pehe ahon. Koe ke mahino mea. Ko te kai koe ke tau whakapapau e tau whaitoko na tapu tau longo ai. O koe ai koe mea koe ulu i wheke. Whakasio ange he konteina kona koe nusila na atua kilo tolu noa. Koe ngā ue whaka ulu i wheke. Pa koe konteina ahai, ko haitani o atu, ko hai whakatotolo whai nusila. Koe whanongo ai e si vesta. Koe, o tukuanga peka o kei malu e uhingo au te ei ke tukuanga kito. Maari e, koe whaingo fua. Na wo mai poto e tuhu ke ulu i wheke. Nane o atu koe nau. Ka tau nou. Koe. Koe ngai mea whakalao. Ka kua vire kau politikia ke amai mea whakalao o tuku mai ki he ki tua he mitia ke kakai ke tau longoa ai. Koe. O hange tō pēni koe whakotu u koe ni ke pehe ke whai mo mea mai tāhine pinsia sio e kresi ai. Koe. O koe ke pōpō ua ke mea koe ia. He koe no uhinga. E mea mai e kresi e. Pea alu re vai ke whai fu tau lau ia. He toi whamatala fuku me ta whaketaha. Koe. O whai fu tau lau ia he mitia, o koe ke ao ngai hau no solova ai palo pare ma. Koe. Koe whaunga toto nuen, ave ki whare hopo. Pe tuku e ke hopo, o te tau tau whenga tau e kakai ke tau kau he whakamau. Alo ngā ue lao ia. He koe a ngai ai te mokalati. Koe haa lau te mokalati, ka ke hako tā mai ke kakai ke whakamau. Koe mea ia o ku tau sio ki ai si vesta, ke tau ki whaasisi e tau whihopa kake holo sakare ka tau no mau. Ka tau tō pē moe ngahi kau whaiwhi kau koe nu o gau he ngahi komiti whiri moe ha i tonga. Koe. Ka ko tau whaamo a pesi vesta. Ka koe Talanoa e koe ke pure anga whakawahe. E kulahe mea kone o tuko e koe whapiki koe pure anga, a mea koe pure anga. Ki he whakakolo.
Koi. Koe pule anga ia koe hano nau ona. Mono lao. E lao i lewa hano whakolo. Pe whai ak pe lao koe pule anga whawai. Ka whotuha pule anga ha me e alu mono lao kia. Koi. Pea pau ke kaila o koe po pula he taimini. Kua noa. Wato. Mona. Ka kuton ke tau ki whakapot whakangata e he. Tuku pe ta whakakolo ke ta whekoe koe i. Mo ta talanoa. Koi. Pea tau whiri a ofisa kolo e lava ko alo ngā au he pure anga whawai. Ave ho tare o ka koe uhinga ia koe e mau fotu u e Silvesta. Koe whonga pe ia tahana mau sio ato ai ko hono whakaivia, whakatemo kalati ange o pure anga whakatui. Pea ku osia ia koe mea ni o kwheo kui mai mo pure anga whakatui pitani a taula. Ka koe whai ngofua koe hono li. Pea ofa mai. Koe paangan ai pure anga whakawahe o ku wahe kau wharea rea. Koi. Koe paanga ia. Kai o atu toko taha peke whakafofonga, weha mea pehei maman. Ke lue holo he te uwhiri mo wakilu. Kai lue holo toko taha ia koe mo tola nima. O na whea au. Ko ki wahenga au te ki totong tak tola hango fulu pe koe wakilu o kakatukato. Koe ngai mea tau sio ki ai Silvesta ka tau sio koe kehe me pure anga whakawahe ko whai ngofu au pito hono whakangau i. Peka pau tau lava langa u whare la langa he taimime. Koi. E pehe a tau langa ngai pure anga whakawahe. Na e mei hao e fupango ia ngahi ake pure anga whakawahe. Ke tuku he feitu kotoa pe. Ka ku tau alu e pure anga ki e koe uhinga koe lao e u te kai ke tau hanga whakaivia. Ai lao ke pure anga whakawahe. U tau kei whanono tokoto pe. Ka kou whakaamu ange pe koe whē pure anga e hau fo ou koe ni ke nofo he mea koe ia. He kai ke ngata pe he si e tau longoa Politikale. Ka e toi aonga ke he langa whonua. Si o pe e taha e aonga ke langa whonua. Ma whainga whi auhi. O te ki tau sio ai tau tolu. Ka te tau whai mea ta tau pe ka pau te tau wako me si aina. Ko whi auhi a si aina aia o ku mālohi ange whi auhi ko hono pure anga whawai. Ka ku tau whaamu pe Silvesta. Ke māmatu o ku kai koe ma uhinga mato ke tuku hifo ke ai o koe pure anga whakakolo. Ikai. Nofo pe kolo he tau nofo, koe he tau nofo koe ki kolo. Koi. He kuiai hono ka veka ona ka alua te pure anga ki ai, ke ai koe pure anga whakakolo. E alua te pure anga hono lao, pe whai e te tau lao e li aki lotu ke mo ua. Koi. Ka tau, ka koe ngahi mea pe koe whotu upe ia ka ku. I kai ke hane whela vei ana mo whiri wharea rea. Kai ke ia kau ia ki ai. Ai mea koe whiri wharea rea. Koe ne whela vei ana ka ne Politikale koe nofo. Ai pare mia o tonga. Nofo mo i kabineti he u ngā ue ai whonua. Pea nofo wheo ngoi mo i pure anga whakawahe. He komiti ko ai pure anga whakawahe. He koe tō kabineti pe moiata. Pea ki kakato rewa pe whotunga mai ki mamani e tau ngā ue. He kuiai e mea ku alua tuki ai pea ko. Talanoa to tonu e pare mia ke whe mau ho wahenga. He alo e pare mia ke pure anga. Mo kau minista o kue paanga mo ngai whotutu ngā ue. Pe kuiai halave ai ho wahe ki he palani ngā ue mea mo whe mau ki ai. Whai ngofua au pito Silvesta. Pea ko lau koe ni koke Talanoa pe, koe fupaanga ia e whakamore oua. Nā ta aus Talanoa ki ai. Koe mea ni e whe toko ni eha whonua pe u toko ni tonga. Ka koe tu koe taimini, koe toke hao pena e paanga e hao e pure angkoni. Koe pure angko o sina ke hao paanga ia. Ie toko ni, ngai toko ni lai.
ko hunga ko ne ma opo tau ngā ue mo whalalaanga. Ka tau amanaki pe e nofo I kakai ai. Koi. I he sio ke ngā ua ku lava mo e hā ka tau alu whakalere. Ka koe whoi ngā ue ko ni e Sivesta. Whoi ngā ue pe taha ku whe mau. Pea koe ula koe whakalere I ke mea tamte I atu ngai whoi lao. Hage koe vahe paanga noa ia koe nea kau whafofonga. Mea koe alu kātoa pure ang whapai pa te tau mā. Tōko. Palofesa ko tui ko whakaukau mau inga ia ku ki hanga o mai. Pea mea panga pifoki hangena ko whakatalanoa ki taim ko tau tesi ia he tau whainga ngā ue whakaekonomika ki tonga. Kani ki ala tō palapare mā pea ta ofi lewa. Pea koe hae whotunga na ia e tau whakatau pasporti ko le sisita e tau ngahi waka muri. Ngahi mea pehena e maua e paanga pe neongo koe hahono I kuanga ngai whaunga na kage maa opolere ngā wiki ai. Ka koe ngahi pisinisi ia o kwhai pehe ngahi whanua muri. Ka ku tau whalala mea I pe koe mea pe koko koe tau whalala pehe I he tai nimi me mei whalala pehe tau kakai koe I muri, Mea he koe tau e whangafuku o si e ko kusio ke tau ngā ue koe mate peha mea ku tau whia maari. Ko tau ngā ue whakapolitikale, mo tamte I e whia maari. Koe ke whaha whehu ia. Pe kusai e fwoi ngā ue ke whonua pekai. Ke whakalelei. He koe mea koe ke pasporti, koe vai whakalao. Ko where vai wharearea. Koi. Wharearea. Pena e te tonu. Koe ngā ue koe ke he flag of convenience. Koe ngā ue ia. Whainga maari e ke kakaitonga ke nau ngā ue ngai kau taha waka mo e hāfua. Koe tau mua ki ai. Koe ki la vea pe koe taha. Hange hafu me lai tamte. O koe ke si o lele ia pe koe hahono aonga ke whonua ka ku alue o mai pe he ku kouwhaka politikare ke tau tolu mo e hao tau ongo pe koe ha. E kai toi lau whare reo tau ongo tau tolu he koe. Koe hao koe teknolosia ke toi saiange. Koe hao tau mea ngā ue aki. Tau kape tau tolu he Facebook. Koi. E whatulo wat pepo tau kai ngā. Ka ku furi ki vanu au pito e taimi o tau. Ka ku sa whaafofu pe teknolosia. Ka tau no whange whakau e teknolosia. Ngā ule rei ake tōlai. Whetu taki whamiri koe. Koe ilo ke ki whetu ka koe ki toko si. O toton ke whai moala lao e ka nau tō. Ala ko ni ko ke lehi ai hono ngā ue kovi ake teknolosia. Ka ku tau sio ke kahi mea kouku au ngā e Sivesta. Ia tau Talanoa ko tau whanua ke ofa mai o whakalelei e tau ngā ue. He ku koe fusino ngā ue whapure ngā toko di mawhe ko ia. Ko koe moau. Koe whehui. Ta whie maari ke nau ngā ue. Taimi lahi u whamamahi. Kau tau tuhu ki ai. E kā me loi. E kai. Tau tuhu tau tolu e ki o lunga. Kai tuku pe ke nau ki soka pe nau tolu he tau ngā ue. O ko whai ake loi kā he taima. Koe kua latu, e kua whakatata pe koe kua latu. Tau e tolu e kua latu. Ai ho ki api. Tala mai ai foi mea tatau he tau koe tolu. Koe te ala te tau ni. Asi mai peki whiwhine. Alo mo ki lai pepa koe ke mai mapu. Alo mo ki lai pepa. Toi ala te tau fo. Mai peki lai pepa tatau. E alo mo ki lai pepa. Pa kou li fia he ku. Alo pe taimi au tau alo mo ki si hoku api. Tau si o koe hala na hanga tonu. Ua piko ia hanga tai.
Ko tau Talanoa, he kai ke tau kei tuhu holo ai pe. He Palparema. Ko pau ke ouni ai Palparema. Ko level o ku ai mo Palparema pe ko ha o ke ai feku ki mo ia. Ka o te ke tuku aki ko hata ke o masiva. Na tau masiva ka toa pesi pe tau tupu. Na tau tupu hake pe fusi mo omo, aho sai. Kana tau whakapoto ipe. Nai kai ke tau nofo tau tolu, he tau tu tāmaki. Na tau nofo tau tolu i he lava ngau. Lava ke a koi e te whanau. No tu weka, ke a tahe tu wari e. Ko no i ni to si pe. Ka kai ke more haku taimi oko. He tu holo ko uhinga e ku tu tāmaki ko tui. Okune pe ko ku tu tāmaki ko pilorevu he whaitau kona tapu, whaito kona tapu. Ko ngai tu kua ki ipe he, ko whamore taimi e tau alu ai politiki o nofo he ngahi mea koia. Ka koe mea tene ta ofisi ves tau taha pe ko purenga whawai. Ko fotu pe purenga whawai ko wala tangata ki he fohe, ke kawala ko nofo ai whonua. Ko ne ala pe koe ki ai, tene ilo re wahano mamafa, tene ilo hela, pe kai ki te hano futaimi o na ke taha noa ia. Mo lau ke taha. E nofo pe, ka koe no kon talatu e si pesta. Kai ke toi ta utu ha taha muri he toko ni o na wahe. Mari. E ka pau tau mau pe lau ki luhe. Ko wano. Ka tala mai ke whale rei e whare mahaki o mo wahe. Oua. Te tau tānoa ke ai he ko whakahela. Ko whai pa te tau tangi. I he tuko e whai ofu waka tau toki. Alu tau tolu he mea koe whau lao ke mea noa ia. Ka tau ki kamata hake mua he kamata. Ka tau toki alu aki o lunga. Silvesta koe. Koe ke u sio ko Palparema ka ko whaamu pe e tō atu koe mea pe o ko wogo i ko mio i o lahi ne whihalaki no ai fo i whakaukau. Ka koe whakaukau o atu whaingofua me. Pea koe upaki pe he kosi loto pe ia he tau whaunga. Koe mea pe o whie mau ke tau whakaivia. Ko hono kakai wahe katoa me pure anga he ahon. Pea ka wawae atu kaunga pure anga ki ai una wahe, loto ngā wahe pure anga ki ai. He ka ave he tau e nima ke pure anga whakawahe. Ko tau pe ia whakapaanga he pure anga o kaunga ue. Ko ne ose tau e nima ke whakapaanga pe ko kaunga ue. Te tau toksio tau tolu ki he. Whakaulu pe ai tō ngai me mui whonua ko ke mui whonua. Mon lahi apito. Palofesa koe whao si pe foki Palofesa ku whaafofo apite te wakai atu ki he omai me tonga. Ngahi ngā ue whahoko pure a ngā ki he ngahi wheitu. Hange koe tanu hala i wai ni, tanu hala kulere hake popu a mofe fua. Aia mahino ke te au koe lele ni a ngā ue ia he kai. E toki tuu pe ngā ue ia he ose tau, E ose te pure a ngā koe hae pure a ngā hoko ku osi ai pe upalani ngā ue ia ku whai mai ka kaitu kehe ka hao pure a ngā fo o ia ko pure a ngā kehe o tau whina tolo ngahi plani ngā ue ko ia. Ka koe kau kantiteiti ku ongo mai e toki osie ai mahinani pe toki tāpuni le vai le sisita. Ai ako o ka topa pe a tau whiri le vai November. Osi ai pe ni ihi tena o kuna o skamata campaign. Ka tui koe ni ihi kuna o kei na fope o tari pe. Maka ne osi pe koe ke wiki wha osi kuna o asiko toa marewa mahino. Mo mai risiko ia. Ai pe ngai polokalama te ta hoko atu ki ai. I he ka hau te tatoki lava o Talanoa pe mo tatoki sio ka ni ihi e ka quantiteti o lue atu mo ia ke whiri. Ka ke whamao popo mai pe Palofesa ko hape mea e whamao popo ke ta proklama e honi ka tatoki mawai. Whakawhawha si besta ko ko sio ke tau ngā ue o ku
ki I lahi au pito e mo vete ko e tupu pe me he whainga politikare o tau aluki ai. Koi. Ka koe ku kore pe ke tau mau ka pureanga o ku sai. O koe ke tau tope ko hai. Ka koe pureanga o ku ki maa wan kono ohi ngā ke whaka maa opo e tau ngahi polisi la lahi. Ki he migration moe ha, ke tau lava whakawhea ngai le lei pia motu o pureanga. E koe lo nuku mai koe ai teke koe mei tu o pureanga ko alu peke lahianga o tau whonua. Pea koe ai kakai o ko huu koe pehe o ko lahiange ai o mai ki tau pehe pe koe kau siai nā. Koe o mai pe te nau to'o ate nau tolu ai ngahi me lelei e whonua ka tau no peke ai. O ko tau, ka te tau lava whakamā opo ngahi o Hu'Akau ni. I e tau mau. E tau mau, hapure au mau whenga o aki mo tu i he mea lahi. Ka tau hanga o whakauri ho tau waka e ku hou e tahi. E taimi. Ko whainga mo vete e ko ni ko veteke whonua ko unga ko whainga ke hū ki whare area. Ko ngai tau fusi tau tolu ke hoko ai a whainga mea koe. E ko hange koe ni ko tau siu ki whare area ko whiri o ku mahino. O si e kau tamai na nau nofo holo pure anga pa na nau whare area. Kai lava ha mea. Nau kei o mai pena tolu o malanga ke nau toi whiri ke nau huki loto. Ko harewa ho whiri, ko whiri ia ka kai fo o aluatu. Pe ko toi ai pe ka kai motua ke o loto. Kau tau whainga I he poini koe ni ke whafo o ho tau wharearea. Ka whakarerei e tau ngāo whakalao e Silvestar koe mea mahu inga tahaia ke tau whai ko tau whonua. Whakarerei e tau ngāo whakalao. Ke malu I ho tau whonua me he ngai teke koe ni whakamaman lahi. Pea ka pau e pehe Silvestar. Ka pau ke ka ku whawhiawhia o pita tu uma e ka kai he taimini o mai o asi mai ki mua ke nau whi. Whakaafu ofa. Ko no wang e tau kolosi ke tau ngahi ngāwe. Ko lelei ange ia ka ku tau amanaki pe ke tau. Ko mea bete tau lava o whakawheka ke I aki. Motu o pureanga I he kahau. Ko ha whonua o ku māu pia merino. Kai te hawhonga ia. Pea ia ire wahano toka he tau lava mea. He kai ke tau alata tō Talanoa mo ngai pureanga I he funga o e tae māu. He ko o si tua mai a o se o Talanoa ku kata kau mea ia. Unau kata nau tolu ia kata ipe ko hea kwa uhinga ho aluange. Ka ku kore whamori peke he o tau ka inga Silvestar na kua ha rea o ku mahehei whamori ki taua koe anga pe Talanoa kua ha ngahi mea ku asiatu o ku whakakaukau he anga Talanoa ka taki iange pe ka pau ka ke tui koe ki ai wafu ofa pe ia koe koloa peke o ua te ke whaha mai ho tae tui I ha whaunga o ku tae whakapa ke tau no fo. Ka ku kehe mei ai Silvestar ko whamalo atu he tau ka sponsor no ke sponsor ke tau lava o Talanoa. Ko whaunga koni o tau whai tau tolu o ku whainga ngahi apia ko lalahi o mamani he ahon ke whahoko he ku nau pehe o ku totonu ke nau Talanoa ngahi kawe inga whakamaman lahi. O ku hinga nau tolu whakamaman lahi ke nau Talanoa totonu ke kakai. O whanua pa ku taki ai Palofesa I Harvard ko Center mo e whakaukau ko ia. Ko taimi ke hiki ai whunga waka ilo o e kakai o mamani. Me he tuunga ko nau ia I pe tokoni ki he nofo ko e mamani he kai ki tau. Ko whunga waka ko no tuku ko he taimi ni hoko ngahi mo weweu lahi tau. Mo ngahi whakatamaki mamani. Ka ku tau amanaki pe he ko tau polokalama ko tau
wahe pe mo tau kainga tonga e whatupu ha whakakaukau. Ke whakalaka e tau mo iki mua ka ko kwai ke u whakatoa tamaki ke ngā au ha tau ki whonua o ka pau te tau mao mo whakamao popo. Malo pito Palofesa Inoke Hu'Akau, rea ku whamalo lahi te lawa i ta polokalama i e hoatan. Tato ki whilonga ki hahiri ha wike miheni, oko atu e ta Talanoa ako mo Politikale. Tato ki wakai ai ofa atu ke dikoa. Malo au pito Silvesta. Malo pito. Koe kainga koe lawa i e tau polokalama Talanoa ako mo Politikale. Ai aku ma o atu whahiri wike pia mo Palofesa Inoke Hu'Akau. Whatanga pena e ongo lere atu ke tiki mo tolu ki apina. Ka mo to e mea mai pe he taim tatau o e hiri ha wike mehen te mo te whahoko to e pe tau prokalama koe ni whamalo foki he kau sponsor kuna u tokoni mai o tokoni ke tau prokalama ai a koe hangai koe South Pacific Loans o whamalo lahi atu ka tingi mo tolu i he tokoni ko to e pe kumo whahoko i he tau prokalama o lava ke o atu ai tau ngahi prokalama koe ni pe mehen ka pau ko ha o fia mau no neo mo ki lockdown ne Aukalani ka ona ngalo te mo tolu ai South Pacific Loans te ke lava pe o Talanoa ki a Starek to Bow no balungeau balu hiva balu no balungeau balu hiva balu e lava ke Talanoa ai ke Starek to Bow ke tokoni ati ke te koe ihe ni hao fia mau panga whawa. Koe finance ni ku fuola tau e nau hanga o tokoni o tau kainga tonga i Aotearoa. E kei ngata iai whamaloa heni i te Fostina Construction. Kau taholangi koe ni Amerika i te lava pe o te utaki ki te gnautou i hao fia mau lava ke tu take di na do ke ma wanga ko to fica telefone mal no ta fala ni ma ono ko ta fala ko ye pe especially to todo de se de la o mamata na wala e na website ko tap especially to o peki ai te lawa o mamata na wala i tani me ke lockdown o ke fai ha kuria pa ha fatau dai ni ke si o pe ai na me te sai ai to fatau i hano ata mai a Nuslan ke lawa pa o fatau i te tenta tau pe o ku famalo foki i te nona kiti to a trade kata kawa kon te maa te lele. Kutu taki ki a lupe i noa wataha, noa wawhawha, ki wataha, ono wala. Noa wataha, noa wawhawha, ki wataha, ono wala. Te te lava o mawa koe. I Amerika ku whakawhia e kawatonga, e kautaha koe ni koe offers cover, te lava o wakai e na website i e offerscover.com. Ku peke na website i e offerscover.com. Te lava i o mauai e na cover o si peki, o whangi peki koe na o tu whaki atu. Ki hawheitu i te i Amerikana, te mo Europe, te na lava pe o atu ki ai. E tawa daina freight, te lava o alho, te peke o mai, ki taki ki a senisi tawa daina, e no wataha, ua ono taha, fitu nima, tau fitu. No wataha, ua ono taha, fitu nima, tau fitu. To tu te lava pe ia, ai whanki whanonga koia, o ku mala o atu i a honi, ke mo wakai ki ai.
Hallelujah.